Carrion, Marwan and family, Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family, Nelma Yalung and family, Eugene Esteban, Engineer Raul Canlas and family, John Bumanlag, Aguilar and David family, Erwin Jan Maniago, Lourdes G. Enriquez and family, Liangco Macapagal family, Rodel and Jennifer Romero, Sally and Let, Snooky Roque and family, Remy and Zenny Mercado and family, King Mendoza and family, Mara Clara Fatima and family, Kim Margaret and family, Raymond and Celia Alfonso, Bong and Jean Galura and family, Alexander Nigdao and family, Ros V. De Leon and family, Lancel and Hilda Lagman and family, Rodel and Jennifer Romero and family, Elis Mercado Pasos, Mrs. Babylin Maglaki, Dr. De Jesus and family, Mr. and Mrs. Arthur Celeste and family, Mr. and Mrs. Rolando Vitug and family, Margarita Rosales Pineda and family, Marife Pineda Rivera and family, Moises Nino Pineda and family, MCFR Pineda and family, Edmund Sampang and family, Angeles Manganti family, Irene Rivera, Mr. and Mrs. Danilo Antonio and family, Felipa Capili, Layog and Rivera family, Catherine Isma Lobo and family, June Carlo Joseco and family, Rose Amari Pineda and family, Patrick and Ana Marie De Jesus, Jill Manengkil, Beth Laksamana, Ana Bayang Hipolito, Madeline Gomez, Lucy Cruz, Beng Chua, Mirna Hipase, Baby Aison, Marisa Narciso, Edmundo Dumandan, Edison Galoso, Jenica Galoso, Mr. and Mrs. Jesus Rivera and family, Mary Claire and Bernadette Celis, Casa Esmeralda, Mr. and Mrs. Jason and Lil William, Mr. and Mrs. Jason and Sheila Marie Castro and family, Zenaida Capili and family, Manny Capili, Paul Angelo Sampang, Dali M. Yambao, Yalong family, Melinda Cruz, Architect Arturo and Mariluz P. Galang and family, Mr. and Mrs. Ricardo Capili and family. Makanyan mo naman ya, beta laging panalangin tamo, ding special intention dari Janet Terrado, Arnel Terrado, Arginel Terrado, Abelardo and Lourdes Silo and family, Leanne Macapagal, Ariane Garcia, Yuan Inigo Emanuel, Caroline Gimotea, Yuan and Yuri Garcia, Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmul, Felicitas Bagang, Queen Merly M. De Leon, Rudolph Joan Lopena and family, Angel Bautista IV, Eduardo Tuason Jr., Palyasigi and Sagum family, Juanito Palyasigi, Jade Riley Lopena, Nicasio Lusung and family, Maria Rita Teresita Hinco, Mrs. Babylin Maglaki, Joanna Abigail Tuason, Cel Erwin and Luis Maniago, Belinda Timog, Grace Palyasigi, Al and Lizelle Vitug Paraking Karelang Good Health, Edgar and Reina Parbo, Titus and Ana Marie Parbo, Con and Nelson Parbo Jr., Angela Erica Pagador, Eunice Micaela Makapinlak, Arin Niari G. Balingit, Isabel T. Pangilinan, Lydia Agustin and family, Bing Castro and family, Jenica Galoso, Edison and Joyce Ann Galoso, Joyce Ann Galoso, Hermina Trinidad, Melo and Sarina Briones, Stacy Castro,
Joyce Ann Isip, Cheng Yandan Malyari. Manalangin tamo mo naman para king malagwang kapaldanan dari Winston A. Chan, Danilo Batak, Zaina Lorin Hope Matito, Architect Ted Narciso, Raymond S. Alfonso, Lolita Reyes, Caleb Angelo R. David, Madonna Pahita, Pedro Trinidad Jr., Julius Jan P. Mercado, Adoracion P. Manalo, Nolila Gamayo, Marie Nicole Parbo Torregrosa, Sean Clifford Matthew Malyari, Rolando Rodriguez, Delano Dante and Ras Malyari and family, Petronila Malyari, Maria Janet Aquino, Paz Favalio and family, Joshua Samparbo, Amelia Ibarra Garcia, Hermina Bernardo Asucion, Angela Ginto, Gemaline M. Garcia, Rodimo Yorgas, Rico Sabado, Helo de Cruz Sohail, Nolila Gamayo, Luciana Hoben, Cheryl Bacani, Alma Di Macali, Ferdinand Nay de la Cruz, Faustino Ibarra Jr., Manolo M. Mercado, Odilon M. Escoto, Gloria Carrion, Vicky Macapagal, Reynaldo Macapagal, Graciela Mortel, Jacob Yuchico, Roderick Holgado, Aldous P. Mercado, Mary Grace David, Edgar Parbo, Odilon M. Escoto, Alberto and Alili De Jesus, Raquel De Jesus Gabriel, Michael Lopez, Baby Pantig, Angelita Canlas, Erlinda Bautista, Jason Fernando, Odette Buwan. Yabet alaking panalangin tamo ding donors para king bulan na ning Pebrero, Ella Gomez, Eloisa Peñaranda, Lourdes O3 YMP, St. Francis Printing Press, Lourdes O9, Winnie Josephson, Freddy and Didi Soto Ermitanyo, Fea Tanasio, Florian Daniel, Esther Magtoto, Cynthia Leonardo and Tony Cortez, Susie and Raul Ronquillo and family. Yabetalan naman po king panalangin tamo ding donors para king Fiesta 2025. Lourdes 2, Roger Arceo and family, Eloisa Peñaranda, Susie and Raul Ronquillo, Paul Baltasar, Kenneth and Arlene David and family, Engineer Guillermo R. Angeles, Carol De Jesus Labitag, One Pine Med Drug and General Merchandise, Patman's Bridge, Celine and Carlo Kawigan, Almario 1, Danilo and Josefina Sarmiento and family, Mirna Rivera, Lourdes Macapagal, Kenneth and Anel David and family, Engineer Guillermo Arangeles, Arnel and Janet Terrado, Brix and Lorna Gonzalez, Elisa M. Angeles, Rida Ag, Jesus Rivera and family, Jose Guanlao and family, Carol De Jesus Labitag, Bansil family, Prime and Joan de Guzman and family. Para ka rin kapatid tamang miyangon na biye, manalangin tamo para kingalangangang kapayapan dari Francisco Boy Lavarias, Javier Pineda, Gabriel and Fe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligaya Arceo, Erlinda Juan, Patria Antoinette Beltran, Dr. Manuel Esguera, Felicidad Bondok, Marilyn Lejarde, Honorato Fernando C. Romero, Pasencia C. Romero, Alfonso Macapagal, Emmanuel Macapagal, Chofilo and Pasencia Palyasigi, Marvin Sablan, Leonor Yalung, Teresita Mercado, Catalino Cortez, E.J. Tuazon, Consolacion Rivera Yalung, Purita Sapanta Sampang, Escolastico Yalung, Tasiano Rivera Flores, Macaria Parungaw, Bartolome Parungaw, Adolfo Magtoto, Enrico Magtoto, Lourdes Banawa, Felipe Pineda,
Pete Bingham, Gonzalo and Lucia Galura, Bon and Carmen Cruz, Rosario Galura, Benjamin A. Bulawan, Mary Blaze Sampang, Marik Renzi Tarok, Among Sison, Filimon Marina Katakutan, Benvenido Sr. and Isabelita Castro Rivera, Porita Y. Resido, Nasenciana Malig, Estela Lagamayo, Alejandro Yalung Jr., Jesus Corazon Palyasigi, Marciana and Francisco Sadsad, Christopher Carrion, Pedro Liangco, Jose Timog Jr., Dipna Bernarda and Leonardo Macapagal, Onofre Quiambao, Arnel Beltran, Rodel Maglaki, Honavis Wing Pineda, Stephen Mansbridge, Josefino Juan, Zenaida Juan, Manuel Beltran, Raimundo Capili, Arthur Nakpil Katakutan, Avelino Ilagan, Ines Ilagan, Romeo Ilagan, Cornelio D. Mendoza, Benjamin Bulawan, Ricardo Enyofresina Lising, Emilardo Yalong, Dominador Macapagal, Nelia Macapagal, Emiliano Macapagal, Maria Macapagal, Pablo Cochon, Alberto Roque, Eliseo Capili Sr., Pedro Flores Pineda, Ludi A. Maningas, Estela Lagamayo, Felix Pineda, Pasita Ginto, Jun Trinidad, Prudencio Pineda, Pedro Flores Pineda, Antonio Rosales, Carmelito Sakay, Gertrudes Serrano, Narcisa Sakay, Comelio Sakay, Danilo Cabahog, Alan Guzman, Luis Alenio Sr., Encarnacion and Ernesto Villanueva, Carmelito Sakay, Danielo Cabahog, Gaudencia Balbag, Victorino Capili, Dominga Capili, Rinaldo J. Flores, Renato Sunga, Jose Sigua, Josephine Pring, Anthony Sigua, Chofilo Dumandan, Presenciana Manalang, Estrella Concepcion, Jose Pineda, Caridad Pineda, Abelardo Pineda, Erma, Marcial Calma, Sixto B. Cruz, Kambedaring Sablang Kaladwa, King Purgatorio. Scribuno
King lagyo ning ipam po ning anak po ning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, ating pamakyagom ning banal nga Espiritu manatili kay kayungan. At kekan timurin. Pag masusyan tayo ing ka-fiesta no, ning pangadawon ning ginuking templo. Itiing kapatapulang aldo, manibat kanitang pigmasusyan tayo, king mipnong saya ing solemnidad ning pangabait ng Kristo. Ngini pagmasusyan tayo, itang banal akayaldawan, inyang ing ginutamong Yesu Kristo, dinawon ning Nuana Virgen at San Jose king templo. Ketang pangadaw ng ito, waman pepatanggal na ing pamanupad na king yuyutos ning batas ning bansang Hudyo, dapat king kamatutuanan bisayang pakilala at makitagpo king balayan atin kasalpantayanan. King aslag ning banal nga Espiritu, dinatang laking templo, ketang penandita ito, dingadwang banal amakatwo, Simeon at Ano, metong propetisa. King salang pigkalubnamo rin ng banal Espiritu karing kaisipan da, kilala ra king ya ing Ginoo, ing talapangabos a pengako ng itubod ning Dios. King emo na anong tula, makanyandeng pepakilala Jesus. Itamo man, inaos nakatamong mitipon keti, anting metong ning banal Espiritu, ban painturo king balening Dios, at makitagpo kang Kristo. Pakikitan tayo at kilalanan king pamamiraso tamot, pamisulusulo king tinape, ning biye, kabang panenayan tamong mipnong kapanaligan, ing panyatang ng hayagan, busal ning ligaya na. Potapong bayo mayari ing misa, karintala bendisyonan den kay kayong kandila, ban kanita retang mitawli makatagal na po. Sisyantalang ini rin kakatang kasalanan, batang baging karapat dapat miyampang karing banal a misteryo. Iyagkastang miyag na nagnaning kapanisyan, Aminan ko, King Diyos, sa mapamakalulo, at kaya kayo kapatad, ing mi kasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ang pong pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Hulinita, ipanika po ko, kang Nuana Mariang Kapilanman Birhen. Karing sa blangangelang pong banal, at kaya kayo kapatad, hingi panalangin niyo ko, King Diyos sa ginutamo. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katamo sana king biye alanganga. Amen.
Manalangin tamo. O lubos mayupaya at alangangang Diyos, ipaniga po mi king kamalan mo, king nung makananuyang miidawon king templo king aldoyti, ing anak mong bugtong ami katawan tao, makanyan mo kami naman sanang papalyarian midawon keka, kambering malinis ming konsyensya. Itiyaduan mi, king kapaminataning ginuming Yesu Kristo ng anak mo, Diyos ang mabibiyang po ang magari kambemo, king kami atunganing banal Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't, king libro ning Propeta Malakias. Nga naning ginong mayupaya, iparalake ing kakong tubod, ban isa dyaneng dalan para kako. At ing ginong kekong panintunan, biglayang datang king keyang templo. Ing tubod apag nasan yung akit, datang yo at ibulalag ne ing kakong kasunduan. Dapot, nino ing malyaring makapibato king aldo apanyatang no. Nino ing malyaring makaligtas potang luntone. Mengariya king matapang asabon, mangariyo king api, adadalise king bakal. Datang yo, ban manukom, aanting taong mamino, at daralise, king pilak. Nung makananong daralisaya ning platero, ing pilak at ginto, makanyan mo naman ning daptano, ning tubod ning gino. Dalisaya no ring pari, ban idalaro king gino, retang karampatan aayin. At ding ayin adaralaro, ding memalen ning Huda, at ning Jerusalem, para king ginu, maging karapat dapat lakeyo, antimo king milabas a panahon. Ing amano ning ginu, Salamat kin Diyos. dalit a pakibat, ing pakibat tamo po, ninuwari iting ari ning ligayo, iti yaing ginu. Ninuwari itingari ning ligayo, itiya ing Ginoo. Ding pasbol ning syudad amatuano, pakaboklat yun nalo, uling lungobyo, ing ari ning ligayo. Ninuwari itingari ning ligayo, itiya ing Ginoo. Ninuwari iting ari ning ligayo, alang aliwa nuneing ginong mayupaya, tagumpe kakamtano, king marangle ning gero. Ninuwari itingari ning ligayo, itiya ing Ginoo. Ding lumang pasbol ning syudad, pakaboklat yun nalo, uling lungobyo, ing ari ning ligayo. Ninuwari itingari ning ligayo, itiya ing Ginoo. Ninuwari iting ari ning ligayo, ing ginong mayupaya, ya ing ari ning ligayo. Ninuwari itingari ning ligayo, itiya ing Ginoo. Pamamasang iba't, king sulat karing Hebreo. Anti na ring sablang anak, anti moing aus na karelo, tao lang ating laman at daya. Jesus mismo, meki lupaya karelo, at meki san metong yo, king karelang pangatao. Depat na iti, ban king kapamilataning kamatayan, akwaneng patening diablo, amiki kayo pa yan, king kamatayan.
King makanya na paralan, ikwa na lang meging malaya, detang meging ipos, king kekabaning bero, ulining takot do, king kamatayan. Masalang tutu, king aliwaring anghel ding sa saupano, nune, ketang sasabyaning kasulatan, ding lahi ng Abraham, ilang sa saupano. Iti mga baldugan, king kailangan niyang makipula, king sablang bagye, karing kapatad no, ban akwa ng maging tapat, at mapaglunos, apekapon, din paring susuyo, arapaning Diyos. Kanito, akwarang mipatawaran ding kasalanan daring tao, ulingin mismong dinala niyang kapagsubukan at kasakitan. Inya, malyari na lang asawpan, ding aliwang daralan, king kapagsubukan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Itiya ing sala, apakilala king kekeng dalan, karing bansa at munyadangalan king Israel, akekeng balen. Ing ginumanatili kay kayo, At kekan timurin, pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Lucas. ligaya keka o Ginoo. Mira singaldoban ato paranday Jose at Maria, ing yuyutos ning batas ng Moises, at gampanan ing seremonya ning pamaglinis. Inya de alare ing anak king Jerusalem, ban idawon de king Ginoo. Iti ing makasulat king kautusan ning Ginoo, ing balang pangane lalaki, kailangan niyang mitalaga king Ginoo. At mintala naman karin ban midawon sakripisyo, antimo ing yuyutos ning kautusan ning Ginoo, kaparis apatipati o kaya adwang pitsun. Ating metong lalaking manuknangan karin Jerusalem, ing lagyo na Simeon. Metong yang taong mayap at makitakot king Dios, panayan na ing pangaligtas ning Israel, ing Espiritu Santo at yukaya. Pepabalo na kaya ning Espiritu Santo ing eya mate, hanggang ene akit ing Kristo, apengako ning Ginoo. King agiyag ning Espiritu Santo, linobyay Simeon king templo, inyang ding pengari ng Jesus de alare king templo, bandaptan ing yuyutos ning batas, kimunaning Simeon ing anak, karing kayang takde, at pepasalamat sa king Dios, nga na, Ginoo, paboren mo neng painawa, ining kekang alipan, ngining tiparan mo na, ing kekang pangako, ikit danamo rin ding matako, ing kekang pamagligtas, akekang sidya, king arapan ding sablang bansa, metong asala, apakilala king kekang dalan karing pagano, at munye dangalan king Israel akekang balayan.
Mi pamulala ring pengari ning anak king sinabi ng Simeon tungkol king anak da. Binindisyonan nung Simeon at nganak ang Mariang ima ng Jesus. Pinili ning Diyos itinganak para king kapahamakan at king kaligtasan ding dakal king Israel. Makatalagayang maging tanda, iba't king Diyos. Dapot ding dakalataw, libakande. Makanyan mi bulalag ing isipan ding dakal, at ing kalungkutan akasing taram ning metong asundang, sugatane ing puso mo. Atin mo naman metong a propetisa karin ing lagyo na Ana, anak neng Phanuel ay bat king tribu ng Aser. Metong iyang babaeng tutunang matwo at kayutos ng 7 banwa ning asawa na. Kay bat may balo neng 80 at 4 banwa. Ebitas ang mama ko king templo, aldot bengi sasambaya king Diyos, king kapamilataning pamagayuno at pamanalangin. Ketong oras mo naman ito, di natangiya at pepasalamat king Diyos. Migsalita ya tungkol king anak para karetang manaya king pamagligtas ning Diyos king Jerusalem. Inyang ato parandan na ing sablang adwa ning batas ning Ginoo. Migbalik la Nazaret, Galilea, ing balendang Tibuan. Ating anak, may ragulyo at meging masikan. May biyasayo at ing grasya ng Diyos at tsukayo. Iting mayap ng balita ng kayakat ng kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayapayabak kaya kayungan po. Minsan nating metong bain tao, meragulya karing apo na. O neng kabang daragulya, meteyay apo ng babae. At meragulya, king apo ng lalaki, hanggang king may kapag-aaral ya, at may kapag-obraya. May kapanuknangan niya king aliwang lugal. Anyang 80 ne iapo ng lalaki, birthday na, minuli ning baintaw, magdalayang regalo. Kinatukyak yung pasbol ng apo na. 5 minutong manenayang buklatan na ng apo ng pasbol. Uling iapo na 80 ne, matwane, uugod-ugod niya mo. Anyang damdamano ring takbang ng mabagal apo na mintane kayong tulid na ning pasbol. At biklat ning apo ng lalaki ing pasbol. Happy birthday apo nga na. 80 na ka. O ining gift ko kaya ka, makanini karagul. Buklat me nga na. At anyang buklat me ning apo, metong iyang album, letrato, pikabitan na kareng miyayaliwan ng letratong apo na. O ini, kailangan mini. Awa nga, no? Dakal kakalat-kalat ang letrato ken. Ayusan mo na lo. O itapining problema nga na. Matwana ko nga na, igbado nung kanano ko lang pamitukit-tukyan nga na. Balang letrato, balo ko nung nukarinyameni, at nano ing okasyon. Pwede mo ang muli kang balang weekend, sopan mo ko nga na. Uling matwana ko, bang kanita ayayos ko lang. Matwa. Nakal po matwa kenin eh. Ining matwa, nga nanitang metong French writer. Pota ka nung 40 years old na ka, kapit na aking biye mo, nilabas na. Pota ka nung 70 years old na ka, halos buhong biye mo, nilabas na. Memorya na mo, balik-balikan mo na mo.
At deng matwa, neng matuan ako, itang bukas, itang future, itang paintungulan mo, itang panayan mo, makuyad niya mo. Neng matwa ka kano makabayang memorya mo, makuyad niya ing panayan mo. Panayan mo namong mag-relax ka, oreng makaretire na mag-enjoy na lamo. Pero itang panayan na maragul, may labas na king past tense. King binasa tamong ebanghelyo, adwa lang matwo. Simeon ang popay ana, propetisa la. Adwa lang matwang makatuliran, adwa lang matwang alang patugot, manalangin, pero ing buong biyeda ang aking kasalukuyan. At yung templo, as neng kakaba itang panayan da. El mabibiye king milabas. Nune, mabiyela pang mabiye, kapanayan, pagasa, maninaya, king konsolasyon, king kaligtasan, maninaya, king sala. Para king Israel at para king kareng pagano. Kaligtasan ning Israel, ang pong sala karing pagano. Oy ni ing kabaldugan na ning pangadawon na ning ginutamong Yesu Kristo king templo. 40 days ngeni, kay bat na ning December 25. At agpangking batas na ring Hudyo, dapat yang dumalan seremonya na ning pamaglinis ing babaeng menganak. Anyapin oy ning mumunang sangkan, di nalungla Jerusalem king templo di Jose at Maria. Para baan kanita, dumalan niyang ritual ning pamaglinis i Maria king templo at kakadwa tuparanda ing sasabyanan ning batas king ing pangane lalaki sukat yang midaon mitalaga king templo midaon king Dios. At kening okasyon na ini king panyatang da Rioset Maria at Jesus papunta king templo bingot ya pa Jesus 40 days. At king pamanenaya di Simeon at Ana king templo mi salubong ing kayanakan at ing ketuan. Mi salubong ding anakapengari at ding matuwang propeta. Mi salubong ing kapanayan di Simeon at Ana at ing katuparan aatyu king Ginoo. Hope and fulfillment mikitla king templo. At oy ni ing mensahe na ning fiestang ite. Dening matuana. Lamila ko pag-asa. At inla pong sulat din kaya katamong obispo Mabilo ka Pilipinas. Ing title na May Pag-asa pa ba? Ating mumuna ng introduction, iba kang Dante, itang French writer, nga no, deng lulub keni, te bili da na ing pag-asa. Nano itang keni, deng lulub king impyerno, te bili da na ing pag-asa. Simeon at Iana dabitasang te bili ing karelang kapanayan. Meging maglakbela, pilgrims of hope la,
panenayan da. Sinabi na kasi ng Banal na Espiritu kang Simeon, kamate, hanggang eme akit ing Mesiyas, ing talapagligtas. At oy ning kakadwaan ng message ning piyesta ngine, Simeon, matwo, Ana, matwo, manenaya, at anyang datangyo. Ikit de, kilala de, ing Mesiyas. Nang gawa ng Simeon, kinuwane ing bingot, kirgane king takdena, at ngana, Ginu, pwede na akong mate. Paboren mo na yung painawa, ingalipan mo, ikit na ring mata ko, ing pamagligtas na ning Israel. Uling king ginuta mong Jesucristo, ing talapagligtas. Matutupad ing kaligtasan, king panyatang na ning Ginoo king templo. King panyatang na meganap ing panenayan, ing hope ng Simeon. Makanyan mo naman ipropetisa Ana, mapanalangin, matwa, ikit niya naman, karing mata no, ining anak. Pasalamat iya king Dios. Kilala, pasalamat, pwede na akong mako, keti king yato. Uling itang katataulian na ning kaya katamong pamagpilgrim, ning kaya katamong pamanenaya, at tune, ikit dani. Panalangin tao po kaniting misa, alayo kayong edad. Kaya katamo po patsi anak kapat, dakal kapap, pwedeng abalo, aranasan, akamtan, dakal kapap pag-asa, alipo. Kabang mabibiyeta mo, malapad iya, malawak iya, malalam iya, itang kapanayan. At ustuya Pope Francis, anyang gamitan ing sulat ng San Pablo karing tao Roma. Hope does not disappoint. Ing kapanayan, nakabiguan. Nune ing manaya, uling ing manaya, tinanggap yang lugod kingapong Ginoo, anyapin at inyang kapanayan. Simeon, at yung Banal na Espiritu, anyapin emitda, itang kayang pamanenaya, ang giyampang matwane, anyang babasan kining Ebanghelyo, makaramdam na pa kaya rening matwang rening ako. Malino ala pa isip, malino ala pa mata, malino la kasalpantayanan, uling anyang akilala de ining bingo ta Jesus, ing kasalpantayanan, yang miidinan sala karela. Ikit de ing Ginoo, abingot anting sala para karing sabla. At oy ning kabalduganan ning kandila, ing kandila, mamiyang sala. Simbolo ning ginutamong Jesucristo ing sala. Para king dalan daring sabla, mipuntala king kayarian. Anyapin po, deta pong pabendisyon kandila po to. Ing mission you at ing mission tamo, magdalang sala ne po. Ali dalumdum. Magdalang sala ng Kristo, karing sablang milalako pag-asa. Karing daralan kaligaligan kapag subukan. Sala para karetang atsuking karalumduman.
uling pepatutwanan dari Simeon at Ana, ing pwede yang akilala at panayan ing sala ning yato. Talakat namong ini at ipasyag tayong kakatang kasalpantayanan. Itamongan, Sasalpantaya ko, king meto nga Diyos, ipang lubos mayupaya. Linalang king banwa ang ponyato, king sablang mayayakit ang pong mayayakit. At king meto nga Gino, Yeso Kristo, anak ng bugtong ning Diyos. Mibait king iba, bayo pa king sablang panahon. Diyos ibat king Diyos, sala ibat king sala. Diyos sa tuto, ibat king Diyos sa tuto. Mibait megawa, kaya gumking panga Diyos ning ipa, aking kapamilatana megawaing sabla. Kinguli tamong tao at pauli ning pangakabos tamo, timipaya ibat banwa, at mi katawan niyang tao, lalang ning banal Espiritu, King Birhen Maria, at milyari ang tao. Mi pa kuya king krus, pauli tamo naman, lalam ng upayang Poncio Pilato, linasaya, meteya, at mikutkot, at sinubli ang mebye, king katlungaldo, agpangking ularing kasulatan, at minukyat yabanwa, makaluklukyaw wananing ipa, pasibayo yang datang mitmong ligaya, banmukum karing mabye ang pong mga mate, ating kayang kayarian alang kapupusan. Sasalpantaya ko, king banal Espiritu, Gino ang pambabyebye, amedibat kingib pa ang ponting anak, kambening pa ang poning anak, miyag ng misasamban ang pong mipaligayan. Menasbukya king kapamilatan ding propeta, sasalpantaya ko king meto nga kapulungan, banal, katolika at apostolika. Papasyag ko king atin meto nga binyag, king pangapatawad da ring kasalanan, at panayan ko ing pangasublirang miyering mete ating biedatang alanganga. Amen. Miyabe-abe manalangin ta kang Jesus, ing kakatang malunusan at tapat amata sa saserdote, amaliyaring sumaup karing hanggang kapatad tamo. Nga tamong makibat Gino, ipakit mo kay kami, ing kang sala at lugod. Ulitan tayo. Gino, ipakit mo kaya kami, ingke kang sala at lugod. Paningke katang Gino, tanggapano ring anak, agya mga lang mi pakilala karela kaya, manalangin ta aking Gino. Gino, ipakit mo kay kami, ingke kang sala at lugod. Paningke katang Gino, tanggapano ring pengari, agya mga elamid, migtagumpe miyatad karing anak da kaya, manalangin ta aking Gino. Gino, ipakit mo kay kami, ingke kang sala at lugod. Baningke katang Gino, tanggapano ring masulong na king edad, agyamang erepa akikilala ing talapagligtas, at epa may katagpong kapayapan, manalangin ta aking Gino. Gino, ipakit mo kay kami, ingke kang sala at lugod. Baningke katang Gino, tanggapano ring sablang balayan, agyamang alalang kamalayan, king tulang si Diana para karela, manalangin ta aking Gino. Gino, ipakit mo kay kami, ingke kang sala at lugod. Baning Gino, tanggapano ring sablang Kristiyano, agyamang may bigulang payaslag king kayang sala, karing sablang bansa, manalangin ta aking Gino. Gino, ipakit mo kay kami, ingke kang sala at lugod. Gino, tanggapan mo rin kay kayang panalangin kilubniting banal akarinan, anong nuka di natang ban makitabno kay kami. Ipakit mo yung kay kang lugod karing sablang inarap mi kay ka, o ginumi, manggaman kingalanganga. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kay kayot ka na akong daon, matanggap yarapaning Diyos, ipang mayupayang tutuo. Tanggapan niya saning ginuy ting daon karinggamat mo. King kapuriyan po ni kaligayan ning lagyuna. King kasaplalata mo ting mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos, sa ipami, biriyan mong inganak mong bugtong, ing korderong alang dungis, miyayin yakeko, ban magkamit yang biye alangang gaing tao. Matulame sanang tanggapan, iting yayayin ning banal a kapulungan, kaniting kapag masusyan amasayan ng gagampanan. Itiyadwan miking kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumantabe yake kayo, At kekan timurin. itasyo laring pusoyo, Makatas na laking Ginoo. pasalamatan tayong ginua Diyos tamo. Iti karapat dapat ang pon matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos, ing puriyan ampon pasalamatan daka, kapilan man ampon nukarin man o Ginoo, banalay pa Diyos sa malugod ampon maganaka. Ampak king pangadaw na king templo, king aldoy ti ning anak mo, akayagom king alanganggang kadiosan mo, pepakilalan ni ning banal na espiritu mo, king iyo ing sulu a babye sala karing sablang tao, at babye kaligayan king Israel abalayan mo. Uli nito, king pamanyalubong mingmit mong tula, king talapagligtas at tinubod mo, makisanmet nung kaming parangal keko, kambeding anghel ampon banal, alang tuknang ngamingan pupuri. Ikapining banaloy pa, iking sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi itugtog ming espiritu mo, antimoying titi pang ambon kareting ayin mi, ban pabanala nala at para kay kami, gawa na lang katawan ng pondaya, ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi po, kanitang benging mi pagtaksilan niya at bayo na kusang lubdinaw ning biyan na king pamaylaso, ampon kamataya, no? Kinwana yung tinape, pepasalamatan nakat pinuri, piraso na yung tinape, dinwang na iti karing disipulo na nga no, kuanan niya iti ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iti yung katawan ko amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan kinwaning kalis, pasibayo pepasalamatan nakat pinuri, dinwang neiti karing disipulo na nga na, kuanan iti ikayungan at minum kayo kaniti, uling iti yung kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ampon alanganggang tipan,
Ami bubu para ke kayo at para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigagan na kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyangin ing gaganakan mi o mapamakalulong iba, ing kamatayan ng poning pangasubli ng mebie, darawon mi akeka iting tinapya ning bie at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalieryan mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keko. Ikaming ansalang misulusulo king katawan ng pondayan ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oy pa ing banal akapulungan mo, ang makalaganap king meto yatu, ban mi ganap ya king lugod kambian ng Francisco ing Papa mi at i Florentino ing Obispo mi, ding sablang pari ang pondiakono at ding sablang susuyo king banal akapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi aminuna ng pepainawa king pihong kapanayan ning pangasubling mebye, king pakalulo mo idalamula at ding sablang meyangon abye, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king bielanganga, ban kambening no na Virgen Maria induning Dios, kambenang San Jose ing esposo no, kambering no na apostol at ding sablang banal, ami biye kalugod-lugod keka king kekaban ding panahon, apurian ampon apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatana kambenampon kayo, kagom ning banal na Espiritu, sablang parangalampon ligaya keko Dios, ipang lubos mayupaya, manggaman king alanganga. Ngayon manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karing amanong tiro na kekatamo ning Ginoo.
Ikabos mo kami, king sablang barok o ipa, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi, ban king kasaupaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pon pagsadyan mi, ing panyatang ng mit mong ligaya ning talapangabos mi, Yesu Kristo. Uling kaya kayong kayarian, nating kayo pa yan, ng poning ligaya, manggaman king alanganga. O Diyos, ay paming ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol, no? Ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. E mula sana babalik dan ding kasalanan mi, nunay ing pansinan mo, ing kasalpantayanan, ing banal akapulungan mo, layon meng pamayapan ampon pisan meto nga nagpangking kaburian mo. Ika mabibiyan pon magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ing ginumantabi sa kapilanman kay kayo. At kekan timurin. Ipakit tamong yaning mikakametong tamo king kapayapan. Kordero ning Diyos, Sa sa milalako milalako. king kasalanan ning yato, Pakaluluan pakaluluan mo mo kami. kami. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ninyato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ninyato, ibigay mo kaya kami ing kapayapan. Niyo yung kordero ng Diyos, niyo yung milalako king kasalanan ning yato, nuan laring mayayawos king apuna ning kordero. Gino, ek matampang tanggap keka, dapat igkas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Diyos, sa ipami, king kapaminatanan niting banal na sakramentong tinggap mi keka, manatili sanang ganap ke kami ing grasya mo, kipnuan meng banalatula itang matwang Simeon, asinalubong king anak mo, inyang midawon yaking templo, nung makanano mong pigkalub kang Simeon, ing eyamatek hanggang ene, pengayin tuliran tinggap, karing takden na ing Kristo mo. Makanyan mo naman sanang apakyabutan ing biye alanganga, ikaming kasalukuyan manayang salubong king Ginoo, king kadwa ng panyatang. Itiyaduan mi king kapaminatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Manatili kayo pong makatalakad. Panalangin ning jubileo, itamongan. Ipami at yubanwa, ing kasalpantayanan na pigkalam mo kaya kami, king kaya kang anak, Yeso Kristo, ake kang kapatad, at ingapining pamikalugod, ake kang pelablaban, karing pusumi, king kapaminataning banalay espiritu, gisinga na sanang pasibayo kaya kami, ing nuan akapanayan, para king panyatang ning kaya kang kayarian. Ibayo na kami sana ning kekang grasya, ba kaming maging alang pagal at alapangambul ding bini ning maya pabalita. Deti sanang bini, ibayo ra kami kapilugluban, ikaming ketawan at ing meto sikluban, king pihong kapamanenaya, king metong abayong banwa at metong abayong yato, potang meluping nala ring upaya ning dewakan, ingke kang ligaya sunlag ning alanganga. Ing grasya ning jubileo gisinga na sana kaya kami, ikaming peregrino ning kapanayan, ing pamagdulap karing bandi ning banwa. Iti mo namang grasya, ikalat na sana ing tula ampon kapayapan, ning kekeng talapagligtas king mabilog ayato. Kekeng Diyos, nuan ay alanganga, miabye ing ligaya at kapurian, manggaman king alanganga. Amen. Luklukay po saguli para keng monthly report at update keng piyesta. Dakala salamat kareng minye donations in kind king bilama sa nabulan na ning Enero. Ing kakatamong monthly financial report January 2025, ing total tinggap namo 198,132. Then ring walk-in donors at oining kay katamong expenses for the month of January, ing total na 135,038.29. In summary, receipts minus disbursement, 63,000 divided by 2 para keng share ning rector at shrine fund. Yung kaya namong shrine fund gani, yung total na 521,071.58. Yung kaya katamong tema para novena at fiesta, Our Lady of Lourdes, Exemplar of Hope and Companion in Synodality o ining pamalinawan na ring paring magmisa karening tutuking siyam pamagnobena tamo. Yung kakatamong budget, nung lawin niya po yung kakatamong budget, keraklan kareng pigasusan tamo, pamietala, pamangan devotional articles, corporal works of mercy. 1.3 million niya po. Then kakatamong donations at saka sources of fund, may nandam tamo pamong tsa 300,000 pangkanita tintamong initial fund, kay batatin na pong lulubmag donate o rene. So in total tamong fund so far as of February 1, 800,400 pesos. Plus
linob ng mass intentions para novena at fiesta miyabel king katamong fiesta funds 40,900. So in summary, then katamong loan at 300,000, then walk-in donations plus intentions in katamong total fund as of yesterday 841,300. Then kakatamong donations in kind, oil, stampita, kandila, ang popang flags, keng harap na ning patio. Then ipureng donations in kind para pamiyeta mo keng kakatamong corporal works of mercy. So yung lagyo na ning donor, ang papayitang kind a dinonate na. O rin ipureng dinonate na. Ini naman po yung katamong penyalina para ibiye karetang atlong institusyon. Para ketang mekwala ketang budget tamong corporal works of mercy. Yung katamong expenses so far, minabot ng 678,334.08. So, manyali ng pamangan, repairs na rin CR, yarine, then sulukeng patio at chunala, then devotional articles, kasalukuyan do pang iempaki. In corporal works of mercy, tampe pakit ko nandin. O rin rin katamong pamye devotional articles. Then yung anak mga sipag, ilang gagawa ka rin. Aliwai kayo kayo masasaw. O rin mo po rin, for 3 years, makanyan po yung katamong source of fiesta funds. Walk-in voluntary donations, kay ba't detang intention, collection po pang donation boxes lamanda for February 2 hanggang February 11, lungob-laking fiesta funds. So, actually, fiesta funds, iba't tiyang ka rin devotus kenny. Uling daring mass collection po pareng mag-donate keng donation boxes tamo. So magumpisaya po tanggat panapon ing mumunang aldo ning kakatamong siyam ay aldo pa magsadya. 5:30 na ning misa ay novena prayers ang po pang 6 p.m. ing misa. Deng misa pong alas 6:15 na ning abak keng Miyerkules, Webes, Biyernes, Sabado cancel la uling itanggat panapon at intamong novena mass. At magumpisa tamo po kay bataning misa taglustano king Lubao para ibiel retang kailangan at bisitan la retang anak karin ketang orphanage. Kay bat king February 8 Sabado king muntintahanan ng Nazaret king Mabalakat at itang Domingo kay bataning misa king Mahay Pag-ibig king San Fernando. O rin ni pureng magmisa tamot schedule kaya katamong fiesta kaya February 11 magumpisa yung 3:30 kaya manyanito kaya ba't oretaring oras kaya ba't na ning 6 p.m. tauling misa tukiya ing prosesyon tamo ing misa na ning obispo alas 7 ning abak ngayon ni puretang magdalang kandila lumapit kayo po ilakoyo keng supot din kaya kayong kandila at talnan nyo lang. Bendisyon ng tala rin kaya kayong kandila. Lumapit ko po kening aliwaking eran. Keng tulid na ning eran. Sige. Ilakoyo la po keng supot. Talnan nyo lang. Kita pa oh. Dusugay pa kita. Dusugay pa kita. Itas yun pong makanyang den kandila yun.
Manalangin tamo. O Diyos, ay pami ikaing sibul ampon panibataning sablang sala, kingaldo ay iti pepakilala me karing banal a Simeon at ana ing sulu amunye sala karing sablang tao, balang mituntun king dalan apain turo keko. Pabanalan mula sana king bendisyon mo, reting kandila, tanggapan mula ang timong metong ng daon ning balayan mo. Idalanan lang makasindi king ikapuri ning lagyo mo, ban king pamanuntun na king dalan ning kabanalan, pangaintulira ng miras king alanganga mong sala. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Sige po, magbalik na kayo kayong luklukan nyo. Siklod kayo po para king panalangin king Birhen ng Lourdes. Siklod kayo nga po. Panalangin king Birhen ng Lourdes, itamongan, o kapilan man Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula karing maliligalig, balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit kaking groto karin Lourdes, kaya tulameng gewang suging santuaryo, ibat ka rin payabot mula din kekang kasaupan, at nakal na lang masakit at kinayap ka rin karelang panamdaman kadadwat katawan. Inya lalapit kong mipnong kapanaligan, ban adwaning pamamilatan mong indu, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalub ko kay adwanan, anting kapasalamatan ka ring sawop mo, panikwanan kong makitulad king kekang kabanalan, ban misa na yaldo makapakirake ko king kekang ligaya. Amen. Ipami at yukaban mo misamban yung lagyo mo datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ng lub mo kaya tisulip ang tibanwa. Inka kanan mi king aldoldo, ibe mo kaya kami king aldongeni. Ampon ipatawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Antining pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mga mo kaya pa isaul kintukso, nunay ikawas mo kami king marok. Bapo Mariamit mo kaking grasya ang ginong Diyos at tsukeka, noon ka karing sablang babay at nunya panamaning bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Indunin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngiyat king oras, ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal na Espiritu. Unti mo'y sadyarang ligaya, iba't king kamumulan, nginit kapilan man, manggaman king alanganga. Amen.
Ingin manatili kaya kayo. at kekan timurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuing ipating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayarine, umeko king kapayapan. Salamat, King Diyos. Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life the King.